dobro vi meni došli u današnji novi video. Današnja tema ovog videa bi trebala da bude nastavak izgradnje objekta za moje amino koke, međutim kako nas vrijeme ne služi, malo sam spriječen da nastavimo sa gradnjom, pa ću ovo slobodno vrijeme koje imam da pametno iskoristim, da detaljno očistim kokošinjac i da ga spremim za te neke nadolazeće toplije dane. Ovo ispod mene što vidite jeste deep bedding metoda koja na prirodan način zagrijava kokošinjac i vaše koke kad su temperature nekad ispod nule. Kako ova metoda funkcioniše i zašto je dobra, imate detaljan video na mom YouTube kanalu. Pa novi gledalci koji nisu pretplaćeni na moj YouTube kanal, savjetujem da se pretplate jer na ovom YouTube kanalu imate dosta korisnog sadržaja od same deep bedding metode do tih nekih bolesti kod koka i slično. Jako je bitno kad pomirate ovaj talog deep bedding metode da koristite zaštitnu maskicu ili onu medicinsku maskicu jer ispod ovog taloga se nalazi velika količina amonijaka. Pa amonijak može da bude jako štetan za vas ako ste dosta izloženi tom istom. Pa ajde da krenemo sa samim vađenjem ove deep bedding metode. Naravno, vađenje deep bedding metode će da bude u time lapsu da vam ne oduzimam puno vremena. Dragi moji, unutra je bukvalno ratna zona. Kad sam počeo da skidam ovaj sam materijal, toliko je počeo amonijak da mu jeda za oči da je to nevjerovatno, ali nema veze. Samo ovaj materijal će za jedno 2-3 mjeseca kad ja okujem, znači daske oko ovog materijala, kad nabacam na kamaru, kad ga prevrnem još nekoliko puta, pokrijem najlonom naravno da ne kisne, on će da bude crn i to vam je, dragi moji, poput zlata za nas poljoprivrednike. Pa hajde da ja završim ostatak što imam unutra, nemam još puno, 90% posla sam odradio, sada još malo izvučem što je ostalo, pa da krenemo na drugu fazu čišćenja i spremanja kokošinjca za proljeće. Zadnja kolica smo natovali što se tiče samog deep bedding sistema, njega smo uspjeli da izvučemo vani, taj deep bedding sistem, taj kompost ćemo da iskoristimo u nekim narednim mjesecima kad budemo sijali za naš paradajz, za našu papriku, krastavce i slično. Pa evo da krenemo, mislim da vam ispričam šta je faza broj 2, ja trenutno ne mogu da vam pokažem, praktično zato što nemam kreć, gašeni kreć, nemam ga tu, nisam ga uzeo, a i svakako je kasno jer ulazimo lagano u noć, koke će za nepunih sat vremena planirati da uđu u kokošinac i jednostavno da legnu spavati jer je vrijeme spavanja. Dakle, kad očistite kokošinac, faza broj 2 jeste krećenje drvenih površina, kad okrećete drvenu površinu, zatvarate sve te bore u drvetu i onda tekuti kad budu počeli da se množe neće moći da se uvlače u drvo i neće moći da formiraju gnijezda. Dakle, jako je bitno da sad počnete sa krećenjem samog kokošinjca, da kasnije kad malo utopli da ne bi imali problema jer onda možete kreći koliko hoćete, one kad se zavuku u drvo tad je već i kasno što bi se reklo. Faza broj 3, po meni najbitnija, jeste posipanje suhog vapna po kokošinjcu. To jeste suhog kreća, građevinski kreć, pospijemo tankim slojem po kokošinjcu, uzduž zidova i po čoškovima ide malo deblji sloj jer tekuti koji su već u drvetu ili evo koji planiraju da zavuku u drvo kad se počnu penjati uz drvo ili kad počnu silast, on će da nailaze na to suho vapno i ono će automatski da ih sasuši i ono će automatski da uginu i neće moći da dođu u kontakt sa vašim kokicama. Naravno, kreć je jako bitan jer dezinfikuje svu površinu koju u kokošinjcu. Kad pospijemo kreć, onda ubija i te gljivice, ubija i taj ostatak amonijaka što je ostao. Malo sačekamo da se izrači nekih pola sata, 40 minuta i onda je bezbjedno da se koke kreću po samom kokošinjcu. Moj jedan mali savjet jeste tekuti vole da se zavlače u gnijezda gdje koke nose jaja. Pa evo ja ću taj čošak gdje koke moje nose jaja, gdje stoji gnijezda, to jeste ovdje. Nisam još uspio da napravim sva gnijezda za sve moje koke, ali ovdje ide slobodno vi malo deblji sloj kreča, da jednostavno ispod gnijezda da se ne stvara vlaga, da jednostavno tekuti ne mogu da se zavlače u gnijezda, da kad jednom uđu u gnijezda onda ih je teško i istrijebiti. Pa hajde da ja sad završim posipanje krečom i onda da pospijemo jednu ili dvije vreće suhe piljevine po
po ovom kreču. Ide suha piljevina u tankom sloju da prekrije samo ovo vapno, ovaj kreč koji smo posuli po kokošincu, da im kreč ne bi puno oči iritirao. Pa ajte da ja ovo pospijem i da pustimo napokon kokice da vidimo kako će da se ponašaju u našem novom ambijentu. Evo ga, dragi moji, prve kokice su napokon pristigle u novi ambijent. Daj malo kameraman snimi da vidimo kako se ponašaju. A ja mislim da je ovo idealno, za par dana će kokošinac da bude 100% suh. Biće ovo fantastično. Eto, dragi moji, to je bilo to za danas. Ostavite like, ostavite subscribe, ostavite share. Naravno, ostavite koji komentar, pa se vidimo u idućem klipu.